Razgovarati u 10 godina Sile nebeske, a ne pitati za mišljenje, pitati za jednu kratku izjavu Abida Topića, bilo bi suvislo razgovarati o Sili nebeskoj. Sad kad se okrenete unazad i kad pogledate ovih 10 godina, bilo je uspona i padova, ali šta je vama ostalo u sjećanju najviše od onog prvog dana kad ste osnovali Silu nebesku i kad ste stali na čelo Sile nebeske? Prvo bi čestitao 10-godišnjicu Sile nebeske, to znači sa današnjim danom. A šta mi je ostalo u sjećanju? Pa, prvi put onaj izlazak u Evropu, kad smo igrali sa Gigotom i to mi je ostalo dobrim sjećanjem, to mi je ostalo. Dobro, sad kad pogledate Silu nebesku danas i ovu transformaciju Sile nebeske i ovaj veliki broj navijača koji je prije nekoliko trenutaka ovdje prošao, da li se pobude vama emocije, osjećaj, da li bi ponovo volili da ste na čelu te kolone? A prvo da kažem, čestitam ovim momcima koji danas vode Silu nebesku i drago mi je biti što većem broju da pa prolaze ulicama Bihaća i to treba da je naš ponos, Sila nebeska i da održimo tu tradiciju kao što ima recimo Čelik svoje navijače, Sarajevo svoje, tako i mi bi trebalo tradiciju održavati tako kako imamo. Ne znam da li namjerno ili slučajno, ali izbjegli ste pitanje, odnosno odgovor na pitanje da li bi volili danas da ste na čelu i da li su se pobudili osjećaj, emocije, lice vam otkriva da ipak malo osjećaji rade. Pa osjećaj postoji, to je normalno i pa dobro, godine su opet u pitanju, mada sam ja uvijek uz njih, ali eto tako kako je i imam zamjene i vole si isto i ovako i neko i tako je. Dobro, ja vjerujem da ćete vi danas biti na tribinama i da ćete vi danas biti uz Silu nebesku. Evo, prvog ću vas pitati, prije sviju, prognoza današnjeg susreta, jer ovo ćemo sutra gledati šta kaže Abid Topić, rezultat jedinstvo Sarajeva. Pa prvo bi poželio da bude sve u redu, da završi onako sportski teren kako treba da završi, a 2-1 za jedinstvo.